لپارێزگەها دهوکێ پتری 600,000 ئاوارە و پەنابەران دژین. پتریاوان خەلکێ دەڤەرا شنگالێنە. کو پشتی هێرشا داعش بوو سەر شنگالێل ساڵا 2014 ئاوارە بووینە. زێدەباری خەلکێ دەڤەرێن دیên عێراقê کوژبەر گروپên tundراو li deverên wan aware bûyne bû parêzgeha Duhokê. Hindek ji wan di nav kempan da demê xwe borînin. Têkhelbûna wan digel xelkê deverê, xemên awareyê li ser wan sivek kirîne. راستي خلق دهوك الكشامة تقصير نكيري الوقت أم نازح بوينهم هاتينا كردستاني أم البنجسرة دمان أم الصر شارع عمان أم يعني ظروف ما قالك خرابو خلق دهوك عامة الكشامة تقصير نكيري يعني تعاونيان قال ما قالك باش بو هيكلت خد إشمارة بالا قرين استقبالا ما كرنا بطريقة يتقلق يستبهي يعني اما کو خلق شنگالی پارزگاه ده که مالا خواد دوی دبینین هک افچندی ملوی درینا و براستی دم هاتنا مج شنگالی اوان پاری زارو خوینانیش مرکرنی بی تجاران امویش بیرانا کنو دیروگش بیرانا کوی چنده وادی ترجی کا دهوک بازار پیک برجیانی نا ازدی بسلمان مسیحیه کرده و براتی روزت خود در باز دگنو سرسالین خو خوشین خو و هر شتکی هبت گل یک در باز دکن. بشک جاواران بخو دلیوین کاری دیتینه نمازه چاندن جبرکو خول هیویا هاریکاریان ناگرن بلکو پشت بستنه لسر خودکن. دوارزین بهار و هاوین و پاییزاندا دناف کلگهن چاندنه دمین خوب کاری ود بورینن. که درجی بس ام زان بنام خالکشن قالنوم آورینم سعدامت کن. چیز مرا ویج مرا کن تشتکش دستیوان بی. داخوازا ما حدودا بگرین و نهیل بنکا وقفه کی و ما درکت بینش دولتاش برکا فیدا کماشا ما درکوی. تعبا ما بتنن نچه. لپارێزگەها Duhokê 21 کەمپ hene, 17 ji wan yên awarane û 4 jî yên penaberan e. 6 sedê ji aware û penaberan li derveyê kempan dijîn. Pitiriya penaberan yên Rojava Kurdistanê ne. Ku piştî rîdanên sala 2004 û 2011 penaber bûyne. بشک جی خلکی باکوری کردستانی نه. طبعا تمام خلق دهوكي را قلق خوشا ايه خلق دهوكي مرة جي قلق خوشا بالعكس عم فر نحس منهم غريبين انه ولاطي ما يجي والفر حياتها طبيعية وخوشا طبعا تمام بعالمي رجي باشا وخلق دهوكي جي خلق كباشا باجارك خوش جي آکنجیین پارێزگەها Duhokê nêzîkî 1,500,000 kesane. Bi hebûna aware û penaberan jimara wan bûyne pitirî 2,100,000 kes. Li gorî standardên Komisyona Bilinda Penaberan ya Serpnetewênê girtîve. Her 36 kesên akincîl cihekî dikarin penaberekî yan awarekî bi xwedî bikin. Li parêzgeha Duhokê her 5 kesên xelkê akincîl parêzgehê دو آواره و پنابر بردکوین. لپارێزگەها Duhokê saziyên taybet bi aware û penaberan hatine ava kirin. Da ku serpereştiya wan bikin û diğer rêkxistinên nêvdewletî û lokalî girîftên wan çareser bikin. ji ber zêdebûna hatina awara û penaberan sinûrên parêzgeha Duhokê rastî parêzgeha Duhokê ferdî ku saziyeka hikûmî bihête pêkînan ku bi bordê karûbarên mirovayetî destpêka sala 2015 hatiye danan bû hindê ku karê rêvebirin û xizmetkirina kempêt awara û penaberan dike sinûrên parêzgeha Duhokê ku rêjeka geleka mezin rastî em şên bêjin li destpêkê heta 800,000 awara û penabera xwe vedgir.
دهوک لروژا 27 گولانا سالا 1969 بویا پارێزگه. 7 قەزایان بخوبەت گرید. 7 سنوره دیگل پارێزگهên Hewlêr û Mosul û Rojava Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê.